Pamirsa wilangan COVID-19 sani sayan tedun ring Kabupaten Karangasem ngawinang penyatusan kamar isolasi terpusat isoter kosong. Anu tering data ukuran daging isoter wantah tigang diri. Kahanan puniki sani ngawinang pemerintah daerah Karangasem merencana antuk ngandegang kewentenan isolasi terpusat inucap. Bupati Karangasem Igede Dana Mausang wilangan pawawahan kasus anyar sayan tedun. Yening sayang sarang tem kekantenang mungguh pinisor. Ngenenin indika punike paikatan dane merencana pacang ngandekang ayahan isoter. Selanturnya nih nguduhang antuk ngelaksana yang isolasi ring pante desa tur nedunang penyarengan prajuru desa. Idik teknis pelaksanaan ring lapangan Dana Mausang kantun Kablik Bagang. Napike pacang kasiagayang genah kosong oleh desa utawi keluarga ipun sane pacang pindah ke genalianan antuk galah aja bos. Ya diastun kantun marupa rencana nanging dana mempengabti nenten kepanggih panincapan kasus malih. Paiketan dani mempengabti kerama kenak rahayu tur ngelingang mangde kerama stata negepin pemargin prokes. Tios kauningin kasus sayan tedun pinaka anggen tertimbang ngandegang kuentenan isoter inggih punike sangkaning penerbangan internasional sampun kabungkah malih. Dana mapikayun mangde kawigunan hotel tur pengelola sayage sajroning nyangre pengrah wisatawan. Yunda Denpos Nguningayang.